Захожу на бал, на мне балаклава. В руке баллон, то есть на теле Баленсиага. Захожу на бал, на мне балаклава. В руке баллон, то есть на теле Баленсиага. Захожу на бал, на мне балаклава. В руке баллон, то есть на теле Баленсиага. Захожу на бал, на мне балаклава. В руке баллон, то есть на теле Баленсиага. Черный ягуар вылетает с трассы от 0 до 100. На педали вансы, черный ягуар. Захожу на бал, на мне балаклава. В руке баллон, то есть на теле Баленсиага. Захожу на бал, на мне балаклава. В руке баллон, то есть на теле Баленсиага. Захожу на бал, на мне балаклава. В руке баллон, то есть на теле Баленсиага. Захожу на бал, на мне балаклава. В руке баллон, то есть на теле Баленсиага. Черный ягуар вылетает с трассы от 0 до 100. На педали вансы, черный ягуар. Редкий как Бакуган, нам разносит крыши неоновый ураган. Мы падаем дыма, графика GTA, графика GTA, падаем дыма, графика GTA, графика GTA. Көрсетем. Өзім іле барып келейін десе, болбай қойдыңар. Мына, дағы іле келелік. Жаңағы балаң бір нәрсені қылды да. Тұтыш уақыт шенемді қылып жүріп жатыр. Телефон çalып көрейінші. Ой, çalған демне. Келіп қалар азыр. Келіп қалса. Келіп қалшылайды біле. 3 сағаттан ашық уақыт өтті. Мақсаттың телефон номерін білесің бе? Жоқ, білбеймін. Айназге çalып көрші. Үйге алдырып кеткен тұрбай ба? Мен кеттім. Өзім барып келбесем болбайды. Ойбай, болғыр қой отыршы. Келіп қалышар азыр. Келіп қалыша ба? Же келіп қала ба? Маға ошонсу маанилүү. Досым, сен көп қабатырланба. Саған қыз табыс та, міне қыз қалбай қалып тұрын. Сүйлөө шыраяқтағы. Азыр арқасынан барауыз. Қыз алып келеміз. Құтыңару? Какой-то бір-екі тарчок келіп ал. Изнайлға келіп ал.
Баарыбызды коркутуп кызды алып кетип калабы? Братан, аркасынан барганда эмне кылмак элек? Сүйлөшөбүз. Эркекче сүйлөшөбүз. Сөзгө келбейби? Башкача сүйлөшөбүз керек болсо. Братан, ошентип келген кыз эле бул менен бактылуу болуп жашап кетмек беле. Антип эле койбойлу. Пончик. Лично мен ал кызды ойлогон жок. Уктуңарбы? Мага мо биздин айылга келип алып баарыбызды коркутуп кеткен болуп жатат. Түшүндүңөрбү? Азыр баарыбыз аркасынан барабыз. Куй. Bir nerse içesin, tamekке баратам. Gaz yok, sudan ала берчи. Өз жұмысларым өзіме қастық жасағанда мынай емхана қалай құрдымға кетпейді? Түсінбейм. Неге олай жасап жүр, не үшін? Түсінбей қойдым. Әлде бұған мақсаттың қатысы бар ма? Бірақ та олай деп айта алмаймын. Оның қарындасын әлде айда алып қашып кеткен. Ол қазір сонымен жүр. Паке, біз келдік пе? Жетейін деп қалдық, ойланбай ысыла бер. Рахман досым. Жана сен болбогондо кантип чыкмактын кээ жерден билбейм. Рахмат айтпай эле койчу досум. Андан көрө айнажикти жакшылап караш керек. Вакыттын өткөнүн карачы. Кичинекей кыз эле. Көз алдыбызда чоңойт. Geçip kaldık ya. Ança var olup gelgenden keyin içine мындай сый көрүп дегенде маселени чечип алган кетсеңер болмок. Айылыбызга келип алып балдарга пистолет такап сабап болбойт го дейм андайыңар, Анан эмне кылыш керек эле? Түшүнбөй калдым. Силерге жетпей калды. Жетпей калган үчүн ата келип отур ушул жерге. Бүгүн бала бактылуу болом деп ушул күндү күтүп атса, силер келип алып кызды алып кетип калдыңар. Мейли, ал жагы болбой калыптыр дейт. Бирок менин айылыма келип алып, могу балдарды сабап, пистолет такап бизди коркутканыңар жарабайт го дейм я. Эмне деп атасың? Эмне болду сага? Эмне болду? Бүттү. Болор иш болду. Сиң менен тарайлы. Кашкалдак. Мен сен менен отдельно сүйлөшөм, уктуңбу? Тарап кет. Беле болчу, баста. Кечип калгачы. Görüşürüz yıllarında.
Айназик, сен үйгө кире бер. Адамдарга баары жакшы деп айтып койсоң. Кайсы кирбейсизби? Артыңа барам. Айназик, кой турчу. Бул менин сага атайын алган белегим болчу. Байке. Сен жана суу алып отподуң беле? Ошону берчи. Каякта калганын деле билбей калдым ошону. Жаратылыштын кооздугу, карачы. Макул анда. Үйгө кирсеңчи досум. Элдиксине карап алайын. Сагынып турмун. Таза аба жутуп. Макс, Крис, баары жакшыбы? Жакшы, рахмат, өзүң кандайсың? Жакшы. Эмне трубканы албай жаттың? Биз кечке чалып жаттык сага. Кечирим сурайм, жумуштар чыгып калды. Мен түшүнүп атам, бирок бүгүн өтө маанилүү сүйлөшүүлөр бар болчу, билесиңби? Ал жерде сен болушуң керек болчу. Кандайсың, Дамир? Кайда жүрүң? Чайды кандай, карандай кое берейин же сүттү? Кандай кааласаң ошондой кое берчи. Баары жакшы элеби? Түн жарымда келдим. Чайыңды берсең нормально берчи. Допрос кылбай. Акырын кирип бала уктап атат. Алло, Макс, угулбай жатат. Көрүнбөй жатасың, Макс. Крис. Kızım, mına окууну бүтүп жатасың. Анан ушинтип медсестра болуп иштейсиңби? Медсестралар жарыбаган 5000 сом алып иштешет экен. Апа, мен окууну бүтсөм,
Педиатр болом. Кичинекей балдар менен иштейм. Ай, билбейм. Баарыңар курсуңар менен волонтер болуп кеттиңер. Эми акыбети кайтсын. Эми апа, биз акыбети кайтсын деп жүргөн жокпуз да. Азыр бизге чындап эле медиктер жетишпей атат. Медайымдар аябай аз. Анан биз чалкалап жатып алмак белек. Анан жакында медайымдардын айлыгын көтөрөт экен. Биз иштебегенде ким иштейт? Атаң эрте өтүп кетсе дагы тарбиясын алып калтырсын кызым. Апа. Мен атам менен апам дүйнөдөгү эң жакшы адамдар. Рахмат кызым. Байкем кетип калды беле? Байкең бүгүн таң атпай келип жатты. Мен кете берейин энди. Өзүңдү жакшы кара кызым, Милициянын майору Гусейнов. Максат Орман, ушул үйдө турабы? Ооба. Эмне болду? Үйдөбү? Үйдө болсо чакырып коюңуз. Үйдө жок болсо бизге кабарлап коюңуз. Элиңизби? Не болду, тынч эле? Максат сиз да, Милициянын майору Гусейнов. Сиздин үстүңүздөн арыз түштү. Не болгон арызы? Аны отделениеге чечебиз, канакей. Эме, маселени бирден эле чечсе болбойбу? Жок, аксакал, андай болбойт. Бардык отделениеге чечиш керек. Кара, алып жөнөгүл. Жүрүңүз. Салам алейкум. Алейкум. Мен досумду издеп келдим эле. Кайсы дос? Ал азыр силерде экен го. Максат деген жаран. Ооба. Проблема силерде? Эмне болду? Арыз түштү. Хулиганство, избиение, насильственное действие, причинивших физический боль. Анан? Болгондо дагы милициянын кызматкери. Кандайча? Мындай болушу мүмкүн эмес го. Сен трассанын жээгиндеги магазин жанында болгон окуяда бар белең бүгүн? Бар болчумун. Пострадавший болсо милиция кызматкери. Эми бул жагы кандай болуп калат? Негизи милицияга кол көтөрүү бул өтө серьезный нерсе. Бизде болсо фактылар келип түштү. Жарандын жаракаты оор экен. Бизде фактылар бар. Сүйлөшпөйлү байке. Так. Досум болот. Негизи анын күнөөсү жок. Карындашын ала качкан жерге аркасынан барганбыз. Ошол жерден конфликт чыкпет. Биз ал байке менен жакшы кылып сүйлөшө алабыз. Досумду кое берип коюңузчу. Менин колуман эч нерсе келбейт. Бардыгы закон ченеминде болот. Арызды окусам болобу? Пожалуйста, оку.
Алло, Учкунбек Абсаломович, кандайсыз? Денсаулык иштериңиз жакшыбы? Бул мен Дамир, Дака. Таныдыңызбы? Дака? Ооба, Дамир. Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Мен сизге зарыл иштер менен чалып аттым эле. Досум милицияга түшүп калыптыр. Сизден жардам керек болуп атат. Баягыдай жардам керек болсо айтып койсоңуз, мен да өзүмдүн жардам берем. Билесиз го мени, байке? Эме, мындай кылчы. Мага WhatsApp'тан голосовой жөнөтчү. Ким деген бала атын айт. Макул. Рахмат. Чоң рахмат. Дос, телефонunu берип турчу. Чалып алайын, ата-энемди күттүрбөй. Бере албайт экенмин. Анда меникин деле берип турчу, досума чалып алайынчы. Досуң сени келип чыгара албай кайра кетти го. Апа, чыдап туруңуз, мен медсестра эжеге чалып коеюн. Ой, шашпа. Айназик! Эже! Инсамды түгөн калдырбай. Эже! Ой, кандайсың? Кандайсыз? Жакшы. Телефонуңузду берип туруңузчу, медсестра эжеге чалып алайын. Эмнеге? Апамдын температурасы көтөрүлүп атат. Аябай көтөрүлүп атабы? Айтат, чала турган кишиники Ошка, Билайбы же Мегакомдо? Азыр кыра алайынчы. Ой, тамашалап атам, мен чалабай бар. Эже, жакшы элесизби? Аябай төзөп кетти. Алло, кандайсыз? Алло. Мен Айназик. Медсестра эже келип бере аласызбы? Апамдын температурасы аябай көтөрүлүп атат. Азыр барып калам. Парацетамол бердиңерби? Ооба, бердик. Азыр чыгып атам. Чоң рахмат эже. Эмне деди, келем деди? Ооба, азыр келет экен. Апаң канча процент кыйналып атат? Ой, Айназик, сен чай коюп койчу. Эже, тердесечи батайгат экен. Могу жагыңыз жабыңызчы, колуңузду салыңыз. Тердеп суюктукту көбүрөөк ичип, тердеш керек деп атат. Ошондон жакшы болуп кетесиз. Камсанабаңыз. Буюрса айыгып жакшы болуп кетесиз, эже. Дамир, Дака. Көрсетиги балаң биздин сотрудникти сабап коюптур да. Бул чоңураак маселе болуп калат. Өзүң түшүнөсүң да. Андан көрө өзүңөр эле чечкилем. Ага, Дамир, кандайсың? Эмне кече шернеге келген жоксуңар? Максат менен качып жүрөбү? О, Дамир. Салам алейкум. Салам алейкум. Жакшысыңбы? Келип калыптырсың. Ошо, келип калдык. Азыр официант деле жок. Пандемияга карата. Өзүбүз тейлемей. Брат, маселе бар. Чечиш керек болуп атат. Уктум ал маселеңди. Уксаң анда жардам бер. Мен барын түшүндүм. Кыз далага качыптыр. Кайра силерден токмок жеп арыз жазып коюштур. Ооба, эми өзүң деле түшүнүп атасың да. Сыйлаганын ордуна ката кетирип, ал аз келгенсип, үстүбүздөн заябат таштаптыр. Анда мындай кылалы. Мен азыр ошол врачкага чалайын. Экөөң жолугуп, красиво чечип алгыла. Жарайбы? Жарайт.
Келсең бер. Қолыңдан келбегенден кейін. Эмнеге бардың ал жаққа? Танып алған қызды ала қашса, арқасынан бір туған байкесі алып кетейін деп барса, байкесін сыйлап сөйлескеннің орнына қайра аға атырыласың. Мәселені шешпейсің. Туған, егер мәселені шеше албасаң, қалпеле, айылдашым болады деп жүре бербей. Жоқ деген, құда деп. Уят болады тосып албасақ деп. Сыйлағанның орнына. Қайра бізге проблеманы үйдің ғой. Қайра барыңар, арқауыздан өзіңер келдіңер. Ұрыстыңар, таяқ жеп қалдыңар. Заявленияны үсті-үстен жазасың. Жазсаң жүр милицияға. Емне бұл жерге талпаңды ерішіп келіп алды. Сен кімсің по жизни? Кімсің? Определись. Милиционерсің бе? Черныйсың бе? Не, тарыншың бар, туған. Қандай шешеміз бұл мәселені? Қандай шешеміз? По красному десең, по красному. По черному десең, по черному шешеміз. Давай, жігіттер. Емеңерді качайт ете өрбей, түнш жүрелі. Мақұл бұл? Жігіттер, болар іш болды. Бұл жағын еркек шешелі. Сен тоқмақ жедің бе? Жедің. Өзіңір барып қызды ұрдадыңар бы? Анан қайда артынан бардыңар. Күнөшілерден кетті. Барыңар. Бұл үшін тұрып беріп атасың. Бұл сілерді ұят қылып отыр. Досым, бір ачыңды маға өрем. Өкөбүз көптөн бери иштешип калганбыз. Аз бул барып, заявлениясын алат. Түшүнүктүүбү? Гражданин Норманов. На выход. Не телефонумду. Сага кечке чалышты. Келдің бе балам? Мені сарсанаға салдың ғой. Ауылыңыз нашар болып кетіп тұр ғой. Жақсы, жақсы. Апам қандай болып қалды? Тағы неден барылар керек. Бүгін ауыл начарлап кеттір. Азыр капельницаның жиынтығын күтөлі. Бұйырса жақсы болып кетеді. Анан Клексан деген дары бар, ошоны тапсаңар жақсы болмақ. Ай, қаяқтағы Клексан? Азыр шаардан издеп таппай жүрүшүптүр. Бияктан тем более таппайбыз да. Ай, найти Клексан, это почти что найти крокодил в реке Нарын. Мага жологочу балам. Маскан кайда? Полностью еш нәрсе болды. Атам қайда? Атаң сенің маселеңді шешем деп тайкеңдікіне кетпеді. Сіз қарап тұрасыз да, мен қошынаға барып капельница салып қайра келіп қалам. Мен деле қарап тұрам. Бар, бар. Анда, жүріңіз, мен сізді ұзатып қояйын. Мейірімді қыз екен, Аса, градуснингер болып қалып тұрмын. Рахмат. Егер де менден жардам керек болып отырған болса, тартынбайлы сұрай беріңіз. Бізге азыр елге жардам беруге волонтерлар керек. Анда бұйырса қолдан келген жардамын берейін. Мейлі. Алло, Дамир?
келатасыңбы? Тамак пишип калды. Хорошо. Шашпай барып калам. Кандайсың, жаным? Жакшы, өзүң кандай? Жакшы. Бүгүн каяка барып эс алабыз? Каяка десең, ошол жака барабыз. Кеттик анда. Кеттик анда.